Nehemia te kau. Nehemiah 10. Nā ko te hunga nānei heri ko te kawana ko Nehemia tama hakaria ko Terekia. Now those that sealed were Nehemiah the Tirshatha, the son of Hakaliah, and Zedkijah. Ko Heraia, ko Ataria, ko Jeremiah. Sariah, Azariah, Jeremiah. Ko Pāhuru, ko Amaria, ko Marakia. Pashur, Amariah, Malchijah. Ko Hatu, ko Hepania, ko Maruku. Haters, Shebaniah, Maluk. Ko Harimi, ko Meremoto, ko Uparia. Haram, Meremoth, Obadiah. Ko Raniera, ko Kinetono, ko Paruku. Daniel, Genathon, Baruch. Ko Mehurama, ko Apia, ko Miamini. Meshalem, Abijah, Mijamin. Ko Mātia, ko Pirikai, ko Himaya, ko ngā tūnga ienei. Maaziah, Bilgai, Shemaiah, these were the priests. Me ngā riwati ko hehua tama atania, ko Pinui no ngā tama a Hinarara ko Karamiere. And the Levites, both Jeshua the son of Azaniah, Binuai of the sons of Henadad, Kadmiel. Me o rātou teina ko Epanea, ko Horia, ko Kerita, ko Peraia, ko Hanana. And their brethren, Shebaniah, Hodijah, Kalita, Pelaiah, Hanan. Ko Mika, ko Rehopo, ko Hahapia. Micah, Rehob, Hashabiah. Ko Tākuru, ko Herepia, ko Hepania. Zekur, Sherebiah, Shebaniah. Ko Horia, ko Pani, ko Peninu. Hodijah, Banai, Beninu. Ko ngā rangatira o te iwi, ko Pāroho, ko Pahata Moapa, ko Erama, ko Tatu, ko Pani. The chief of the people, Parosh, Paeth, Moab, Elam, Zathu, Banai. Ko Puni, ko Atakara, ko Pēpai. Brunei, Asgad, Bebai. Ko Aronia, ko Pikiwai, ko Arini. Adonijah, Bigvai, Arden. Ko Atere, ko Hitikia, ko Aturu. Ater, Hizkijah, Azer. Ko Horia, ko Hahumu, ko Petai. Hodijah, Hashem, Bezai. Ko Harapi, ko Anatoto, ko Nepai. Harif, Anathoth, Nebai. Ko Makapiaha, ko Mehurama, ko Hetiri. Magpiash, Meshalem, Hezer. Ko Meheta Pere, ko Haruko, ko Tarua. Meshezabiel, Zadok, Jedua. Ko Peratea, ko Hanana, ko Anaya. Pelatiah, Hanan, Anaya. Ko Hohea, ko Hanania, ko Hahupu. Hosea, Hananiah, Hashib. Ko Harohehe, ko Pereha, ko Hopeke. Halahesh, Peleha, Shobek. Ko Rehumu, ko Hahapana, ko Mahea. Rehum, Hashabna, Maasea. Ko Ahia, ko Hanana, ko Anana. And Ahijah, Hanan, Anan, ko Maruku, ko Harimi, ko Pana. Maluk, Harim, Bana. Nā ko e rātu o te iwi, ko ngā tohunga, ko ngā riwati, ko ngā kaitiaki kuaha, ko ngā kaiwaiata, ko ngā netinimi, me te hunga katoa i wehia i roto i ngā iwi o ngā whenua ki te turi a te atua. Ko a rātou wāhine, ko a rātou tama, ko a rātou tamahine, ko te hunga katoa e mohio e whai whakaaro. And the rest of the people, the priests, the Levites, the porters, the singers, the Nethinims, and all they that had separated themselves from the people of the lands unto the law of God, their wives, their sons, and their daughters, everyone having knowledge and having understanding,
Piri tonu rātou ki o rātou tōkana, teina ki o rātou rangatira, a uru ana ki te kanga, ki te oati, ki a haere I runga I te ture a te atua e homai nei e ia. Ara e mohi e te pōnanga a te atua, kia pūritea e hoki, kia mahia ngā whakahau katoa ihoa, a tō mātou ariki, ana whakaritenga me ana tikanga. They clave to their brethren, their nobles, and entered into a curse and into an oath, to walk in God's law, which was given by Moses, the servant of God, and to observe and do all the commandments of the Lord our Lord, and his judgments and his statutes. Kia kaua hoki e hoatu a mātou tamahine mā ngā iwi o te whenua, kia kaua e tangohia e rātou tamahine mā mātou tama. And that we would not give our daughters unto the people of the land, nor take their daughters for our sons. Ki te kaua mai e ngā iwi o te whenua e tahi taonga, te tahi kai rānei I te rā hāpati hei hoko, kia kaua e hoko nā tā rātou mea I te hāpati, I te rā tapu rānei, a me e whakarere noa iho te whitu o ngā tau, kaua hoki e tōhia te moni tārewa. And if the people of the land bring ware or any victuals on the Sabbath day to sell, that we would not buy it of them on the Sabbath or on the holy day, and that we would leave the 7th year in the exaction of every debt. I hanga anō e mātou e tikanga mā mātou kia hoatu e mātou te toru o ngā wahi o te hekere I te tau mō te mai o te whare o tō mātou atua. Also, we made ordinances for us to charge ourselves yearly with the third part of a shekel for the service of the house of our God. Mō te taro aroaro, mō te whakahere totokore tūturu, mō ngā taunga tinana tūturu o ngā hāpati, o ngā kōwhititanga mārama, mō ngā hākari tūturu, mō ngā mea tapu, mō ngā whakahere hara, he whakamāria mō ia raira, mō te mahi kātua anō te whare o tō mātou atua. For the showbread, and for the continual meat offering, and for the continual burnt offering of the Sabbaths, of the new moons, for the set feasts, and for the holy things, and for the sin offerings to make an atonement for Israel, and for all the work of the house of our God. I makarota anō mātou ngā tohunga, ngā riwati, te iwi, mo te whakaere rākau kia kawea ki te whare o tō mātou atu I runga I ngā whare o mātou mātua. I ngā wāi whakarite o tēnei tau, hei tau ki runga ki te āta ihoa, a tō mātou atua, kia rite ai ki te mea tui a ki te ture. And we cast the lots among the priests, the Levites, and the people for the wood offering to bring it into the house of our God, after the houses of our fathers, at times appointed year by year, to burn upon the altar of the Lord our God, as it is written in the law. Mō ngā matamu o tō mātou one, mō ngā matamu anō o ngā hua katoa o ngā rākau katoa, kia kawe I tēnei tau, ki te whare o ihoa. And to bring the first fruits of our ground, and the first fruits of all the trees, of all fruit of all trees, year by year, unto the house of the Lord. Mō ngā matamu anō a mātou tama, o a mātou kararehe, kia pēratea me te mea I tui a ki te ture. Mō ngā matamu anō o mātou kau, o a mātou hipi, kia kawea ki te whare o tō mātou atua. Ki ngā tohunga e minita nei I te whare o tō mātou atua. Also the firstborn of our sons and of our cattle, as it is written in the law, and the firstlings of our herds and of our flocks, to bring to the house of our God, unto the priests that minister in the house of our God. Kia kawea anō e mātou ngā mātumu o a mātou paraua puke, me a mātou whakahere hapa, me ngā hua o ngā rākau katoa, o te waina, o te hinu, ki ngā tohunga, ki ngā rumo o te whare o tō mātou atua. Me ngā whakatekau ngā hua o tō mātou one ki ngā riwaiti. I riro ana hoki a rātou, I ngā riwaiti, ngā whakatekau, ngā pākatoa e ngaki ai mātou. And that we should bring the first fruits of our dough and our offerings, and the fruit of all manner of trees, of wine and of oil,
unto the priests to the chambers of the house of our God, and the tithes of our ground unto the Levites, that the same Levites might have the tithes in all the cities of our tillage. Nā ko te tounga, ko te tama ārona, hei hoa mō ngā riwaiti. Ina tango ngā riwaiti ngā whakatekau, a me mau ngā riwaiti ngā whakatekau ki te whare o tō mātou atua, ki ngā ruma ki te whare taonga. And the priest, the son of Aaron, shall be with the Levites when the Levites take tithes, and the Levites shall bring up the tithe of the tithes unto the house of our God, to the chambers, and to the treasure house. Me mau hoki e ngā tama i a raira, e ngā tama e riwai, ngā whakaere hapai a rā tiwiti, te waina, te hinu, ki ngā ruma, kei reira hoki ngā oko o te wahi tapu, me ngā tounga hei minita, me ngā kaitia ki kuaha, me ngā kai waiata. E kore hoki e whakarerea e mātou te whare o tō mātou atua. For the children of Israel and the children of Levi shall bring the offering of the corn, of the new wine, and the oil unto the chambers, where are the vessels of the sanctuary, and the priests that minister, and the porters, and the singers, and we will not forsake the house of our God.